U Rwanda ni kimwe mu bihugu bikomeje kugenda byubaka mu rwego rwa gisirikare, yaba mu ntwaro zirasa kure, yaba mu ndege z'intambara ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare. Ubu tugiye kugaruka ku ntwaro ikomeye cyane yitwa Precise and Universal Launching System, itunzwe n'u Rwanda rwonyine muri Afurika. U Rwanda rwakomeje kugenda rwiyubaka mu myaka yashize ndetse n'ubu ngubu rukaba rukomeje kugenda rugura intwaro zihambaye, akaba ari nayo mpamvu u Rwanda rwubashywe muri Afurika yose mu bijyanye n'igisirikare. Ibi byose bikaba byarakomeje kugenda bigirwa ibanga mu myaka ya mbere, ariko ngubu gake gake amakuru akaba akomeje kugenda ashyirwa hanze ajyanye n'ubwirinzi ndetse n'ubushobozi bwa gisirikare igisirikare cy'u Rwanda kimaze kugeraho. Akaba ari nayo mpamvu ubwo Kenesi yabazaga Perezida Paul Kagame ati ibijyanye n'umutekano w'u Rwanda bimeze bite, ko Ciyo yavuze ko bashaka kurasa Kigali, urabivuga iki? Perezida Paul Kagame yaravuze ati ni muryame musinzire. Ntabwo yibeshyaga cyane na gato, kuko Perezida Paul Kagame ibyo yavugaga arabizi. U Rwanda ni rumwe mu bihugu bikomeye ku isi mu bijyanye no kwiyubaka mu rwego rw'igisirikare ndetse n'ibikoresho n'ikoranabuhanga rigezweho. Akaba ari nayo mpamvu tugiye kugaruka kuri iyi Precise and Universal Launching System. Turakoresha amaterimi menshi ya gisirikare ndetse na terimi z'icyongereza bijyanye n'uko izi ntwaro zitwa, mubane nanjye kugira ngo muze kumva neza ibijyanye n'iyi ntwaro u Rwanda rutunze muri Afurika, akaba ari rwonyine rutunze izi ntwaro. Bimeze bite rero, gute, kubera iki izi ntwaro u Rwanda ruzitunze, byifashe bite? Tugiye kwerekeza kuri ibi byose byatumye Afurika y'Epfo, by'umwihariko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bwa Ramaphosa, bavuga ko u Rwanda rwitwaza ko rukorana na Israel ndetse bavuga ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwaba ashaka gutera u Rwanda yaba ashaka gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biterwa n'iki? Kubera iki batinya u Rwanda? Kubera iki batinya igisirikare cy'u Rwanda? Ibi byose bimeze bitereka tugaruke kuri iyi ntwaro karahabutaka. Twibutse cyane rero, yitwa PULS cyangwa LS, Precise and Universal Launching System. Yahoze yitwa Linux MLRL. Ni intwaro ya rutura yohereza ibisasu bya rokete byinshi icyarimwe, yahimbwe kandi ikorwa na Elbit Systems, icyahoze ari inganda za gisirikare za Israel IMS, kandi ikoreshwa n'igisirikare cya Israel ndetse n'ibindi bihugu birimo u Rwanda nk'igihugu rukumbi cya Afurika gitunze izi ntwaro. Ku bijyanye n'amateka, nyuma yo kugura Israel Military Industries iguzwe na Elbit Systems muri 2018, hakozwe version igezweho kandi yongerewe ubushobozi bwa Linux bayita PULS, Precise and Universal Launching System. Ikigo cy'ikoranabuhanga mu bya gisirikare DTI cyo muri Thailand ubu gifatanya na Elbit Systems mu gukora version yo muri Thailand ya PULS yitwa D11A. Ubwo tugaruka kuri intwaro u Rwanda rutunze. PULS n'indi version yo mu Burayi irimo gukorwa ku bufatanye hagati y'ikigo KNDS cy'Abadage kandi Elbit ihanze amaso isoko ry'Uburayi ishaka kwigarurira yifashishije ubundi bwoko bwa misile. Mu rwego rw'uyu mushinga byari biteganyijwe ko ibisasu by'intwaro za GMLRS, Guided Multiple Launch Rocket System, cyangwa misile za HIMARS, High Mobility Artillery Rocket Systems, zikorwa na Amerika zazahuzwa n'ibisasu bya Aero PULS, ariko ubuyobozi bwa Lockheed Martin, uruganda rukora misile muri Amerika, rwanze kubikora. Muri Mutarama 2023, Denmark yatangaje ko iri mu biganiro byo kugura PULS zigera ku 8 zajya zikoreshwa n'igisirikare cy'ubwami bwa Denmark. Muri Werurwe 2023, Minisiteri y'Ingabo y'Ubuholandi yatangaje ko izagura ibitwaro 20 bya PULS bigenewe igisirikare cy'ubwami bw'Ubuholandi, ndetse izambere zatanzwe muri uwo mwaka. Amasezerano yari afite agaciro ka $305 z'amadolari, yashyizweho umukono ku itariki ya 18 Gicurasi. Ku itariki ya 10 Ukwakira 2023, guverinoma ya Espagne yafashe icyemezo cyo gutumiza version ya PULS yakorewe mu gihugu muri gahunda ya CILAM cyangwa SLAM. SLAM ikaba ari High Mobility Launcher System. Ni umushinga wo gukora intwaro zimukanwa zirasa rokete nyinshi wa Espagne urimo gutunganywa n'amasosiyete yo muri Espagne Expo and Escribano ku bufatanye na sosiyete yo muri Israel Elbit Systems wo gukorera izi ntwaro gisirikare cya Espagne.
hanze y'Uburayi. Izi ntwaro zikoreshwa n'u Rwanda, Azerbaijan na Kazakhstan, kandi Peru iherutse gutoranya ikoranabuhanga rya PULS ngo izajye ikorerwa ku butaka bwayo. Ibi ngo byerekana kwiyongera ko gushaka izi ntwaro ku isi yose nk'ubundi buryo buhendutse kandi bwiza ugereranyije na HIMARS zikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rwatumije PULS 5 zikitwa Lynx muri 2007 zitangira gukoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2008. Nicyo gihugu cyonyine ku mugabane wa Afurika gitunze izi ntwaro. Israel yatangiye gukoresha PULS mu gisirikare cya IDF, Israel Defense Force, muri 2020 ku izina rya Lahav. Ikaba ari intwaro ya PULS yashyizwe kuri chassis y'ikamyo izwi nka HEMT cyangwa HEMTT, Heavy Expanded Mobility Tactical Truck, yatangiye gukoreshwa bwa mbere muri Gashyantare 2024 mu gihe cy'intambara ya Gaza. Ishobora gukorwa ku buryo yatwara rokete zitandukanye muri pod ebyiri. Buri pod ibirimo rokete 18 zishobora kuba rokete za 122 mm cyangwa 160 mm, LAR 160 cyangwa rokete za Aklar cyangwa 8 kabiri dukubye 4 za 308 mm za extra ebyiri, kabiri dukubye 1 330 mm za Derira cyangwa enye 2x2 370 mm za Predator Hawk zo mu bwoko bwa misile ballistic. PULS ishobora kandi gutwara no kurasa drones za Sky Striker z'ubwiyahuzi, aho bivugwa ko ari ikintu kidasanzwe muri ubwoko bw'intwaro. Indege zitagira abaderevu za Sky Striker zishobora kuraswa mu ntera za kilometero zirenga 100, kandi drone 6 zipakirwa mu munwa umwe nk'uko amashusho yasohowe na Elbit Systems abigaragaza. Izi ndege zitagira abapilote zishobora gukurikirana igipimo kirimo kugenda bitandukanye n'izindi misile za PULS, ariko ishobora no kugaruka no kugwa nyuma yo gushaka amakuru kandi ikongera ikoherezwa. Gira ngo rero murabyumvira neza cyane ibijyanye n'iyi ntwaro. Twavuze uko inkuru yanditse mu buryo bwa gisirikare, aho bari gusobanura iyi ntwaro yitwa Precise and Universal Launching Systems itunzwe n'u Rwanda rwonyine muri Afurika. Ibi nibigaragaza uburyo u Rwanda rwakomeje kugenda rwiyubaka mu rwego rwa gisirikare, mu rwego rw'intwaro zihambaye. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze muhane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.